I ćao svima, ja sam Sean i dobrodošli u moj novi video i danas ćemo igrati Clash Royale. Ajde vidimo da je jedno obaveštenje. Dobro, ovaj je ušao Arenu 7. Idemo da mi doniraju Mega Miniona. I da pišemo Poz za klan. I da ljudi, kao što možete vidjeti, dobio sam Giant Chest. Da, malo pre. Odigrao sam jedan battle i dobio sam. I ljudi, imam 2124 pehara i nikako da uđem u arenu 8 i to mi nešto ne ide. Stigao sam do 2200 nešto i naravno ja sam ispao, ali nema veze, nadam se da ćemo uspjeti. Makar kad tad. I sad ću ovdje da mi uzme kulu, ne, neće. Dobro, nije ni jedan hit. Jedan gleda. Nice. Idemo Valkira. Samo 2 hita, molim te, nemoj više. Dobro, nema veze. Jedan hit više, nije strašno. Ovako pripremimo zep, znači 100% nešto će mi baci. Ček da bacimo ovako, no njih. Dobro, barem kad pukne, on će da uništi malo kulu. Da, valjda. Da, hoće. Ovdje ne mora stavimo skeleton. Dobre. Oponent left the match, izašao iz meča. Odlično, ajde ga pobedimo taman. Izašao iz meča, vidio da igra protiv Šonete i da ne može protiv mene. Izašao iz meča. Ajde da ga pobedimo na brzinu. Good game, haha. Iako nije trenutno tu, napisali smo good game. Da, moja logika. I sad će Valkira da uzme kulu. Ne, neće, what the fuck, nije uzela. Dobro, sad će Hog da reši sve. Dobro, svako bi ovdje rešio, čak bi i Zep. Da. I prva je naša pobjeda. Da. Opa. Ovako. Poza Serbian Distori, poza Milana, poza Once. I to je to. Ajde da napišemo. Pošto ko me beše pitao da li snimam. Da, Milan me pitao. Ajde ljudi, idemo mi u drugi challenge. Ja u drugi challenge koji mi đavo. U drugi battle. 7. level nam pao. Nice. Sad mislim da ću sad ovo odlično, predobro da odigram. Bacim Giant Skeletona i Zep ako mi baci ove. Samo da ako mi... Dobro. Da, nisam na vreme bacio. Ja, kako sam glup. Ne veze. Šoneta ništa ne sprečava. Pa makar izgubio, pobedit ću ga. Makar izgubio, pobedit ću ga. What the fuck, šta sam ja rekao? Makar izgubio, pobedit ću ga. Lele, koliki push smo mu napravili. Preveliki push. A daj, zašto? Čekaj, brzo. Ajde. I on je meni dobar push napravio. Predobar push. Da li da mu napadnemo ovu levu kulu, pošto... Ne znam, ček da vidimo da li će mi postavio nešto ovdje. Ne, neće. Napadamo ovamo levo. Dobre. I Goblin Bear. A zašto si se vratio, koj moj? Daj, zašto si se vratio? I ništa nismo skinuli kuli. Zašto se vratio? Koji đavo više?
Ajde, uzmi kulu. 121 je ostalo. 121. Sad, zna našu taktiku, zato ja ću sad ovdje baciti. I ovamo ćemo Goblin Barrel. Ovdje ću Gianta postavim. I ode mi kula. Ne, nije, opa. Znači, imam prilike sad da ga pobedim. I to velike prilike. Tako. I 12, 11. Ne. A da, i uzo mi kulu. Kako mi uzo kulu, znači ne verujem. Nema veze. Što on i dalje ne popušta. Opa. Dobro je, to. Tako je bre, pobeda. Good game. Pobeda. I drugu smo pobedili. Da. Plus 30 pehara, odlično. Koliko sad imamo pehara? 2182. Ajde napišem Šone. I ljudi, idemo u treću i posljednju partiju za danas. I loše karte su mi pale. Preloše. Barem da mi je ovdje Next Wizard, pa bi bilo dobro. Ali nije. I zato nije dobro. Tek sad Next Wizard. Ali dobro. Ajde, barem dosta hita da napraviš. Još jedan, dobro. Može. Bacimo Wizarda. Pardon. Ajde, sad, Giant. Ajde. Dobre, postavio se. Tako. Da. Mora meni to da se dešava. Mora. Znači mora. Kakav sam pro, znači ne verujem. Idemo sad ovako. Opet onaj push. I sad će me opet sjebe nešto. Ne, neće. To. Može. Odlično. Znači, predobro smo ovo odigrali. Iako nisam očekivao ovo. To je ovako. Pucaj ove dole. Ne. Ode mi kula. Kako mi uzo kulu. Dobro, sve tri ne daje. Sad će mi baci on minion horde, osjećam, znači osjećam. Dobro, nije mi tako cool. To je dobro. Daj, kako sam se sjebao sad ovdje. Čekaj, ajde. Nema ništa mi baciš tu. Ajde. Dobre. Tako je. Uzeli smo kulu. Dobre. Ostalo mi je tačno 1000 na kulu. Da, tačno. Idemo ovako sad, opa. Ovdje me sjeba malo. Ali nema veze, bacio sam u zep.
Tako da se ništa nije desilo. Ne smijem da mu dam da me pobedi. To Zep. Idemo sad. Sad uništi ga. Pojedi ga. Ne. Kako me pobedio? A daj. Zašto je pucao na Valkiru? Jao. Ništa ljudi, ako vam se svideo klip, obavezno ga lajkujte, šerujte, komentarišite ga. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz!